Pois sí, macho, co tema do Dani e o BMW estiven buscando o tipo por todas partes para pedirlle permiso e polo audio na canción e non houve maneira. Só atopei un chaval de 16 anos que o había resubido a YouTube e eu que sei, por ter permiso de alguén, mandei un mensaje por Instagram e o tipo, según viu o mensaje, bloqueoume. Que dices? Sí, tal cual, nin se planteou o tema. Joder, pois agora que o dis non é a única mala noticia. Que pasou? Pois que cerrou Caprichos Dous. Como? Tal cual, macho. Non pode ser. Como oyes. E agora onde comprou manguitos de piscina? Ou pistolas de bolas. Ou katanas de plástico? Tarros con forma de Buda. Ou monecos de bebés negros con cheiro a vainilla? Ou velcro. Hostias, o velcro. No, pero sabe o produto que vou botar máis de menos? Cal.